Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Kadorbar snong kimus niang haka kat sauterik rumpang arjar arpusan. Kala pelong daga common platform na kabenta ki kertong kibayakun yaka election syaka Jaintia Hills Autonomous District Council na Jowai South Constituency. Hagani ka common platform baro ki kertong kilayo lat ban pensngau yaki mat bat ki jingtmu jongki ki bakentup na du kertong ka Congress uba Saran Paswet u kertong ka NPP uba K Dikil Singh Power u kertong ka VPP uba Yaibat Lang Talang bat u kertong Shimet uba Moonlight Pariat. Hagani ka common platform tang u kertong ka BJP uba Heyman Miter Power ubam Shemlapoi bani Shimenta hagani ka Rensan. Yang ada hartai ke cemang yellow. Hea, citain, jenglong kena, jenglong sama, hartai ke cemang, citain dia bang, emi harga cemang yellow sih. Ngari imang ke jengim, haperdi ke tma, haperdi ke ding, haperdi ke jengelek. Ingo yo blai haperdi ke tengah haperdi ke ting wa ka kwa imma hayam siam nadu snem ndrup hasan hadu snem nyapa ndrup ki parlo kenga kendi 5% mebde ke pertai ki contemporary nga tadi ke iskrup nga Kiba im hayam siang tip hiyo kaman man henrai ingo ya blai dari sayang the yo oge yang mat yang pinde kesini wangam kamu yang gak lama kamu ki parlok kui imah ke yam siang kui lek ke hayam siang henrai dan nek hadu ketika sengi ketika por buyo buyo lek dia kena election. Tada lais pura, the pendek bijing pura, hadir bijing pura engineering, the creator department of young agriculture, hapok, ke wing putih ikan ke irrigation, directorate young irrigation, hanrai, hadir pada creator the emang kena department. Dasdanga upengkraya ka hadin udah mana kau SI tayi upenyo wakil lok kenga dak advice kenga dak jingi teli tayi upenyo ya ka direct ya ka department ko pura kam ko water resources kan makan tengah yo lado uchagri ha kat department yang water resources kamu SE kamu ada additional CE kamu chief engineer dan chongnya nakati ke department katu kambalan terusna hajing sekian lada kain ini ipor iwanga emak kami bunan kilok angki kopsar te wahe dapat laluti Kiwi ki chakri sarkar hamare yo chong sucham suk ban suk tiak suk enjoy handrai ken moyo ki ngam batla duti ile pa chakri ni thong ile pa chakri ni lain nai bha ka habib ke ka hobi kayo na nado dan na da emma ka hobi ko perha negi hobi dia pigo emne ga bet hai ka hobi kayo na kat pada emma po department das tang e jing chagri
pakar ko pura. Ya kilok nongrep, ya kinong chong-chong, yo pera ke bentang ke kalian. Das dan we ke jeng chakri katkam wada perkhatinya da kasoka. Da yo chakri ya ki pan nang gendong, da yo chakri ya ki contractor, da yo chakri ya ki wan ki paralok ki wujud itokam wala. Apa ni kami? Tok kuwa chana ki mat kyo nga. Kuwa pajay ya ki paralok ki wa em haki chnang nang gendong. Wat haso ki mat ya ki jenge. Hawa kawi kan long yung long sem. Wa pa wa ka bay kira ki hadisi council. Ông kia nga học này cho sembar arima titik kamur le mia paisa ni ke semba mia paisa ni utido ukawai ukak kata sedang perkanyaan diulah kamarullah dia berperkatnya welek jiang kami to kiparalal chongchong yang gali gedong kemusnya penman kaya ko perkalo ko to paya u iya gajing chakri untuk duya kibru kiwa em hakichna hanrayu iya gajing chakri ko kaman open aim ya katai ka district council ko da bangkruin ko ki parlok kena ki wala yo pension haro ini isi claim pension ka district council ko da bangkruin ka district council ko pencanan ya ki para bakre ngakak dan kre akakam soka njuam uduk tulawan ciski hanrai kite kilok kiwa chakri haka Janti Hills Autonomous District Council hatbi benai lem tulok kata penmantanya open diau open perkat iu le nei bestar kita kilok hanrai kat nang perkala nang siapo wa emmi jima ya kari jantia wa maya kena ijima to wa lada kini ki nokre ki wa krehti uye ki wan kre em wi lok omu ngas tuchi paus ni do ni chipna ni kre aman ke ar paus ni ki bela yo uten ko uten da uten tong ye ki kan Emman Willock wakre hati district council of Madikal ngaci mana karam yo teko yo tektum teklo ya kikon karam kawan nyau persen ke interest ke sud kawan nyau persen nyau tengka cispak seberang kawan nyau persen pun cisnap kabai kita nyau tengka cisnap Ang Marian yaktib utang wa sud wa iram pada yaktulak hakame wa yaktulaba dawan rumka warok kat ku ya abutulak wa katri wa kasud kini warok penmanjana wa perkat hakat jenlang temen open kendroan yang dimensin open control wan ye isnyau wa you la de benta kini kilo wala daptain kadi kenjingja ko do tulok kamti ko jenjar kinong raya kadi se council dapo ko do tulok ko sansnam chipasnam kada do tulok na san chipasnam kayi kajima udok ke dustur keriti
ke jema ya ka khandau ka chia ka district council ka sarkar India da China ka da ego kana o ban ka institution ko man ka custodian lane ko suma ki jaibru ki wasadin lane ki schedule tribe ya ka dustur ka riti ya ka khandau ka chia hadrai lada ki nongre mi otulok ki file khandi ki patahali ki yampi ki lanhone ki yampi bam deknyang udat dekne ki original QM hadis council lada bam deknyang lada dak dekne lada biar tidak ne bor wasngem hai posla lada boy hai bor wo yatne ye khandau wachap lada mende ki record hadis council kal pata ko MP kal lan holding ko MP you pensan ko original ko M ka record hadis council udo udang ko M ka jema ya ka khandau wachap ka jema ka jo ka jempu kwa o chna ya ki policy ki wa M kau pernah pensa, kau penskam yang ketika district council, ke polisi, kau nangkap, yang skam kau, yang nek kau, ke polisi, kau ngak wa kejeng, dua tulak biar nak kau nampak district council, ke district council kau, kenapa ke sectional kayogi uneko hapo kasik hapo ka constitution yo gari India kan wakamte we na jo ha wada jo mam si am dia district council do omu ka district council em go ha ka jingma ne bha una do iti por wa mam si amu man amaleu do awu ka district council yo ko bangkruin ka district council ko bangkruin hadin ujo he katu la lipau legisnem ka district council kami sedang bang di kruin di wakian hanrai kruin the one the bang di kruin go sar ke wahe yoi kami de to i wa om tu he ka district council ko bangkruin daun yaga daun orgo daun hako ute wahe na la chakman bla hanrai ki ten yago orang ki hagini iski lepau san da legisna da bangkruin da sedang bangkruin gitu ka district council kami da em ko ka jema wastu khak da no dan Nadi cepat sejipau kasat terikis. Kan wakam teh, go ke para nongcong cenong yang kekimus ni. Ngah kani kapor, ye yang mensen, iwa cenderang. Kau bru, udah he, udah temen on on, Henry imensen cenderoi. Imensen cenderoi, nebha wakwa open end yang ketiga district council. Waktu open net ke district council, waktu open scam ke district council, waktu awan rai ke polisi ke watame, ke polisi ke waman sakit, kamu ke polisi ke wahan, ke polisi ke open roy ya ke district council, wai kajai perlu ke yang, lala bayi hakati ke district council. Election ki politician yoli ki MDC ki wala swaya ka kapor lakanu kisnan somehow likisnan na yo ikistin na yo ikit MDC ki wo playa ka district council yami la somehow tam kisnan da sanchar da ki MDC yo per
Cibun nanti CM kepada yo Artem Leten, M kepada yo yang ke post EM executive member Sultan Santem, M kepada yo Citem, M kepada yo lah. Henry ila wamyeki penpiak yang juga nyapi. Wakaman untuk yang kalah. Bahwa ketika district council tok yok koi ka direct funding yang ka tolong in the name hak form yang ka grant name hak district council tok ka institution ko hak hak ka constitution em ko yang ka hak em ko ka right ko tok yok ka direct funding na central government na ka sarkar India kam ka grant ko wam em ka musabiti yang ka utilization henry ka utilization man ko makam musabiti hak state government man la ka librai da dem draw to look kate the release kate kan hiule le ye ke penpiak je bin penpiak yang kata ke polisi penpiak ka ai ka district council kata ke jingle wanga la wano cakatong la da ini kan lab yang hakani ka por ko mano kau tau no mikmat uyampi nakani ka 19 dry constituency usdano prat ulayo chado dari wa kita ki layar ke amha supreme court wa kaman ule yo wanra ya kita ka ai ko yo ka direct funding ya ka salary in the form of grant dan ikam ka grant ko yo ban inongre sarkar hati kate tau kadong rim ko nangkong ko nga ko ule hak district council kerekan kate wa wanra ya kate hapo ke district council kenapa A% umankan rupa pro chisnem lada kainika hak cibnai umankan santrur lada pi di kon yang ka timusen dua doki dokre santrur lada su arpa aja kontraksal uwi ukon yang pi dokre hengkan no hajar ngot uyo ke pusat hati hapo district council under hakam di one charge employee kata ko ngakwa wanra ilawan wanga yale anak kani parti NPP hakani ka por de baca mo wakani ka parti NPP wakas symbol yang kaman ka kakot chamo wakato hakini gile phasat sem diwana damaro yakin sarkar tu per di regional party sarkar ke kongres sarkar wakimi ki sarkar ya kre khaulang chama baka sarkar NPP da ego ka jikchakri ko bhantan lada kai haka rukam skim yo penroy ko skim yo pakre ko da kai ka inflation kani ka sarkar le ko chiboncha de ki sanspa ruspacha ya kiwiwan sarkar kamo ni ya ka tai ko umot project WYOP wala kadu pasnem na sateng na pendam kami ka sarkar NPP ketika ya musyan wala kadu snem yiwa chinaka hakbar yang ni detik WYOP kami ka sarkar NPP dawan ka sarkar ko per district council lani astit endo chamtia hanrai kami ka sarkar NPP chai dan leko yo pendeka stusis nandani dadek itu bujo M terangnya rakyat pilih cakya yang itu ketemu ada M extra stall ye pu apply yo lagi ule kamai kaji hati kam jole yoi hapo ka smart city ka kisurok kiluti kisengke hapo ka jengalam yang konrat sama ka jwa yang ida mangko po kiluti kisengke ya pi ko bha ko biak yoi lembaga 6 Meghalaya Games ni ka party NPP Nabangga Kuyalam Katwan man the Yoriki development Nagani ka scheme Chief Minister the EU dan memperki ka 6 Meghalaya Games Umangga Kuwa Plop Nebha Walai ko Cakan nak cenong godang kian Mangga ka cenong duai Handrai Kati Waro di Nangyala Games Egi ke kamen on the best among the
6 games we have represented in the Meghalaya Games. Kami nak kacnan gobyerno infrastructures, kami gobyerno nak dong chadong nado kitabang wagi kacwalay yo bidap panay ako kani ka 6 Meghalaya Games decorations para nang chong yung kani teams nga kani ako wa i ke jengger chan ya kani ka pat sako kandodo ko nga ko ban ya jengger chan yang ti bai kani ka sarkar em na salisnan ha ibo kau sunchar ko ito do hadisik council hanrai na erga ka state nga nga hakani ka por ko ki para nang chong yo ki kinusan umano kay yengke larjit nga umano kay yengke ko kamu ambisi chau MLA wachaka sarkar Meghalaya tas lagi ni ke kintin wa autorwan pada siapa nga umano kay yengke kamu nong nikmat yung siapa jit yang nga haka sembal yang kepat kuman ke parti yang ke SKD boleh sebut Nei daw yenyo election election MDC gani por dunai daw ni wayowa ke dis council dapat dekelai dahab door mewa pait mewa yuri ke dis council man ke custodian of the land ko paya kendaw siap penmani yang menteri yang kendaw siap yang dustur kriti kanilo ko bor ko ek sarkar India lamba ka section ko khanit kunru yang kriti sanchar yang kri India ek ay bor lamba ka section hai kinong chong chnong ka state Meghalaya o sanchari yai wow baik dai ye kendau ye siap ye jinglong trio ya ke dustur kerti kamju eda pelak ngawan ni ke janme da pediong pi kam gido ke snam yo man wano penapen snyau dunai dauran ni yo ke dis council ta hadur na jet da pra lalu mo House dem arjar kat kende haiti halai mangani kejo ke common platform da ong haiti por ngane bada tip bhaga dis council ema bausan snem dis council dakso gi post gi pero da mana gi wm da manu chairman dis council da manu cm arte tip bhaga dis council kayika ye nyala ye ti ong ka dis council emga atmir yang geria la tip hujir ki dom mikman yang pi ka dis council like wa chatre yang geria la dam tip hujir ya ki dom mikmat yang pi ka dis council ha ka pride triat chita Nrustem jet pra ke dis council Nrustem klem delop pencak ngangi ginong krek yang ke dis council nei daw jai wa i mti buje ginong mikmat kyo nei daw jai ni wa ginong mikmat ku sunchare dis council kam tam executive committee ko pai ko yo ke district yo athia ga ni Nrustem sansem utem yang ki MDC le ek wan ki temyo ki party age temyo ke election hagani ga tem go kanni saka bonus dang yo chisnem kat le mi ga pun khai kim ga dis council kanang lagi ski por nang jet nang pra
Nei dau chimmi garai bo yin mo le biang ke election ke ni po wa kwa pang khai im gai this council le wi to one wa kwa ban wan biang ni di turi borim yang ka wa hai chu po le nang kwa ayo pen bha pen miat pen he pang krai palogari ponga wan ne ke tan mir wo pan ke jingar chang yong ye nyangau independent candidate wo member ye de control kama control di political party ki MDC kyo ngaye ngau independent kat tu kat ongai ucha dar pi e nga ke jingjok aganigas kenti deu brahma asram uang jan dong tu khakri khan amut ujot naga party ngawai pi iwo pendap uyo usencha dogi independent independent o pendap number yo ye uchna ya ke executive committee others council iti memo ye de kibit one ne bagani ganti yele ulok ko congress wa go VP yele ulok ka UDP wa ka NPP yele ulok tang oro gini point number Myogi ka absolute majority agni ka por ngati bhai te ne de dau em kangi ki independent panen ki kangi independent agni ka por yo ruai ka post wa kle do yang the council palogani por hostem aljar ka prai porman kau CM ete this council Prabhav Skirani Managao Sian Mangagat Singwa Hostem Arjar Khatra Dawan ki sab sarkar Delhi ongi ki bureaucrats ki have kat kami jing phai ong home ministry in Delhi wo wan ki state Meghalaya tai wo khodi ki ledri ki council na Meghalaya yo ye klam ya penbai yo ye penjam ya ke kharnit kunru kau emi ceram yoga yang kenria ai cerut dawan eklam tai dawan ragi ke proposal le bag amendment yang sexual to the constitution of India yo penjam dia kan ke riti sanchar ng India ai mentau do ke sexual da be eklam da be penbai da phaz Delhi sai da kular wo home minister yang ke sarkar India wo wanra wo pas kini ke anya po parliament ho benai November arjar arpausu tangwam emble ka memble ka kiga ni khnet kiga ni ke ai ko cha kiga ni ke chram ko chai ke this council akmat kom yo lai ba Delhi sai lada pas ke state Meghalaya lada planning department of state Meghalaya mempelai ke kawan-kawan ki project yang ke this council ye lai direct ke this council se Delhi tai woli pani ki scheme ki opero pe ne dawa ong pi deu prom yang ma phawa candidate yang NPP deu prom ma tikil umputip mika ka anyo this council we claim ni hawai dev che dev le ye claim ni ki ai unto ko me ngala de jaw le te walo ide man kani lo constitution ng India raj nam ne na bharat ti da maklam kani lo constitution ng India agani constitution ng India da thoche ni apre birong pare kat kami jing tho ai ni yo chi de ba this council au ne o DMC ntip kiu kre manjur ye te ba ni isi ko de bom tip ta ma oi bi polak hom putip ka ga ai ham pu batai ya kbat ki pai ba de wum to ham ye lambak lagi ki pai ba nga wana ne ni mano pon mo pa bi mano thak ko chukar bi mano pan be bi mano klami ki jing sakhiat
lembaga negara riti secara dari India. Hari ini ke paragraf kalbi application of Act of Parliament and of Legislature of the State of Meghalaya to autonomous district and autonomous region in the State of Meghalaya. If any provision of law made by the district or regional council in the State of Meghalaya with respect to any matter specified in subparagraph 1 of paragraph 3 of this schedule, or if any provision of the regulation made by this council or regional council in that state under paragraph 8 of or paragraph 10 of the schedule is repugnant, objectionable, is repugnant to any provision of law made by the legislature of the State of Meghalaya with respect to that matters, then the law or regulation made by this council, or in any case may be the regional council, whether made before or after the law, legislature of the State of Meghalaya, shall to the extent of repugnance. Kawan kaan, kau cenaga this council, lada ka state government cenaga ka similar law, ka similar ain, ka juga ain ko yes rem. Kayong this council yap. Ni daw inyiwa cekmat di bawah mengaan. Ka state government jo elat. Kawan ni uma deu brom ma puan ni pilesnya pintok wa. Mtok klambe pilesnya. Ong de ngau jok. Uchna te ko kata person ka budget rebenta kita. Ile tibi kita uro. Ngau sanu expert di kamar council itu. Tahu ke ancang, mau pun bedi ini, mau pun bedi perut, ya kelam ni jing sekiat, mana ada kelam di kobe, duhai, lelai lemah, kelam ni jing sekiat, orang ucnai te waktu krek kata persen, kata man, memang ke council of the Tolong ilpan skin reli ni bulai pan. Nei dawi harus sem arjar khatra. One senam re senami ketika proposed amendment of section of the Constitution of India. Yo ye pun ria ai ketika ai. Ka paragraph 30 command guide chram waka ai ke this council. Kini lo di ai. Ni bulai wan de bagi ai em. Lalu kan mobi. Hey por jo man KSU Presiden Bapor, orang job, anwan rai di dalam permit, kaliman Mister William, kenapa ni kan? Ia wali dalam permit pula, cai sorgar India, kini dah ia, kiwa imyi ule pelat leba amca ka ani, keda pulau kawan ni pi, kelam ni kecing sekian. Kami akan ain dari pengkot itu bor yang dari tisun carang dari India ham kelam be. Nebang ho kam siap suko pun be je pi pai pai. Tahu kelam leu cede wadi. Kini dah gayu mule. Tahu kelam leu cede wadi mau thok mau cukor. Mau pun be bru. Tan lar bukti ko hak wong cukri. Ham lar bukti wo penuh stang. Penbet pru, kini roi kam di dalam bekla ya kariu kecai pru pembayar yang ngang, perlu kari porang, kini ke kam do, lembah kini, lada ye, ngawal biar kini ke por doa bahago, wabu ikinong mikmat, wajir ikinong mikmat, wajib ku campang, ku hiu sajadat, ada liatai, waga sorkar India, kenang wayo hiu pendria ini ceram wabit. Yo ye bendu bendam ya kini ke program terbe yo ke direct funding nadali Churches Council direct hagani ke proposed amendment dari bu kita ke bentau boro ya hadin dari kelami ke sarkar Meghalaya bukan sarkar India ke officer wan jeni wage this council dari bentok pentene dari penbiang sa asu pasai ka parlimen
Yoman gaga ai. Kani kapila dia pengkrek na dong adong. Lada pi. Kinong chong chong. Yang 19 Dry South Constituency. Tip UJ dong nong mikmat. Wo ye pengkayim gadis council. Wo ye yesai jadat. Wo ye raili kram jadali istai. Yo weng ini bentar. Ông niu chi wo bo bai ka cholai. Yang kenria yo seru. Yang yo ga direct funding. Hai tara niu ye yo ga direct funding. Hai tara niu ye di pani ki scheme ka do kwa bindali. Kadang em kan ga ain. Ang dia ga da cenrang bi lai ko da chen thau na dai ti. Kau bi polok man. Da le man. Bao klam namadan suke. Tahu le tien pereng do ongga isi set dan suge klam tang le pelok deu buram kerpar kenido kapor ko em kamtam wa ile de baklauje do no mikmade hei thao yo gani ga direct funding Neba gani ka bill em ga halam hakti yang ga sarkar India. Lada mem di bru yus chempang urai klam jetai. Hei thao yo ra direct funding. Wa bojing ma go yang ai pi ya scrap ka section. Lada scrap lada bendu bendang ka section ka jingma Among di staff di council do terlapi orang to yang ki kam ki yus ong kam lada pendu pendam sarkar India ke seksidil ke jingma yang go yang ai ke jingma yang ki kon ki ya ke menteri man do wi lada pendam ni ke jinglong tre yang i kendau siap mande ga yang i dau do Kajing long tri dustur gerti dau do emba ke possibility bagi sarkar India was grabiga ke section dei dau eba gi hespa na India ne tai ki wo chong ki paujar kuror ki khmat ki ro jadi jantia chanodi seni ile phai ki khmat ki chanodi seni Eba chanodi seni em ke spa ba mariam ko blagan ra dewi ki mo goror ku cherkai ki em apo rijantia nodi sin state ro ki khmat ki cheni eba po India style plain rimadan memi waro ya pencoy jadali ste kanni yo penduk pendam ya ke section Edama bi pelok kini ko por ko em kamtam tani perkhali nemian tan menlingi isnya parti tan menlingi isnya perjing budi tan menlingi rejing bichni dengan not tani terli kini ko por dewi jing bud dewi don jing berkat tani lailan dicurup yoge pelai imga kini geri ngejaj bro ko maya ngak aw bi pelok klamane mensin हम बन से आए का बोट क्यों भी हम नौकुल मार्गा यली से आए बथन नेबाले में ब्रू दयोई हांगे के तेंगु करनी मेमने के लीडर इस काउंसिल आते तले इंती बुझे इकोनॉमिक मदोंगी के पोर को चमसाप को चंपंग इको तिब्रु तिउलाई कलम आओ अभी कजिंग मा बोगो यंगाई भी याग मन रेत मन गोबी योंगी खन गिटी dari do kendau siap henu chong na sam jane jidai ke kendau do yang ke sarkar dara ko achnayung hapan bor ke sarkar yo yurim yung bio chna yo thawe ba bio chna na chna yung ji nrupa nya phao chispa mala mandem kang ke sarkar ti kendau da to chna sok nei tu da to em kang chna won enatis ki leb nai Ang gatam pra di yung dalam tempra kadara mustur gi hek mustur ki steel ki ball udat ki crane me kawang da du chipet dala kit nai kalwi ini
lari yang tahu ini warga sorkar senasrok hapan bor nabi kitri lari ebi dayogi sena lari mebi miegu tombor tangwa lari berkelai kani doga por deba dem dengan pelakti kani doga final call yang ayo lari berkelai kani kenti Wau jadi kena mikmar kum MD wau tipe dai kari kecai pru wau kian pai jangan kau pi ida kut Muslim ni dah kut ni ebari yo ida kecil ida pulak kau om ngagar pari ni lok lengut candidate ni parti uper deu brom toy la dengan jisin Muslim yo pengkai imga council yo lai strike I think itu awak ni ke propose amendment yang ke-6 yang penduk bendam ini kredit yang wit yang ke paragraf 12 yang ke constitution yang ke India lari mule ite awak pi set cai program kini dah kita mai ko yang ngai pi ani trade wa agani san stem ho cekmat dalam mule ini pon san stem IDM ni hejing mai dah pelongawan ni opan ni ke jengger chan siapa ila dengan ni ke sansnem yo lai ti pendap ini jengem kan eba ada yo memdi lagi bituan siapa hamban sepai kaga bot bekodor kau arfawi direktor keski o ebi gerai Kasih wajib ekonomi kemat kau, kasih wajib yang leader yang lah kemat, yang pendap ni jingeh, wayu bok jing mai, lam kam tahu ida sepai, dalam yai ikon ikti, ngam teraja mu si bi ikon ikti iksu, habi berkat ne bentai. Habis berkat kementerian man kawi kiongki, oman kau bersuk, mau citom, mau sejar, mau cong cekri tu, ela dengan pendek yang ni an, ni setangga dengan azar katra, kopsar opoi rai yang pendek lah, dayu mem ye. Nai na jantian ni ya lai ni kiman ka por tang ma man wan ne tai le tang ni kon mit TV ki kon le jan nam ye gra ai jing to discount ni de bo jing ma ye nga palo bo jing ma go chibun na ko ro ni ke state megalya ko samchar ga ni ai de slo Obnai December dan pas ki ko bi ga ai cabinet ayong ka Passing we are the Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act 2024. Kini ke aing gumut, yo penjem ye land transfer act, yo bore kita ki hespa awan invest wan khayi teng ye ni, yo menteri ki khendau ke siap. Kini lo ke jingmang. Embah aslo ada bon ki NGO Bon की organization की फेर bon की साइन भाlang या percaya randin ke सरकार ya pelle lagi mana randin ke सरकार tam tiba ya tin saro boy mana de election MDC ya pengkere kam kai nada mende ki berugo percaya ngau pingai le kau independent lai loy nada pengkere kam kai ni aina Hadin ke election MDC, agak jauh kau MDC, tapi jet dengan kau MDC yang pi, mau nungkong percaya. Lari ni kain, orang ke sini ki Hespan India, yogi ki kat bangga sini, mana contri ke sini, tu kendau siap mani yang ki kat kamu ni kain. Kini lo ke jingma go yang ngai pi perlu, dari dau, kini to ke por go cengkan tam. Kau yang kamba, kau itu perkat di miat,
chua benar juga bodong bi arpau mitrek senyawa perkat igi kon gikti dong penkat igi menret man gobi dong jadi sepai bo ga jing mai ngai ne daw bana ne ni dimension senyawa wan gar pare to senyawa ilariga ulai cekmat ini ke sansnem yo bendek ini jing iba yang ni yo bendek ai cerut ini jing ma yang ni lam gam te beri berjai peroi Muslim dia tu si power wan ni es wa ni lain India ki uchong ki power jar krol la si power biar rijan tiani arbana ada de begau thiet rijan tiani la dai tha lo ke ligi thau ka won square foot long i chi jar square foot ang ho as power jar square foot si benar ni foot wal ko ai pi wan ngam te ko ai pi wan ni ki nong wei je ni to ma ju ba bi ha ko ai pi mau pia ko ai pi skri ber sar ne ko ai pi wan ni ki nong wei je ni wo khai wo thiet ni kin dau ke chiam ni di kuat besar skill kion bakti nomor silent Wisconsin now we put up oroja kami kuai ba kani ko hok nang tiawi ko gi pe gi pa te menong i rebu te sen chnong yen mem kuai bo black kan tiaw ne daw ar pawi drek kesni daw bo chimbi ka sjawa chwao tapi perkat na doi mit adoi step ado wo kujan bio tu kudam na ga simbol yang ga tredo hanan nota atredo ikan ini simbol yang ado molan nai wa kwa puster changa ri jai tiao ga chnong juai ha ni ga sam snem go wan inga ga lar ga ni kenti au chakri bi dei hop dei bo yo benda begini ke an yo lai chiliang ga ni ke an yo dah am begini ke constitution of India yo suk yo sign ke menrit man ke ki kondikti lang ba kan an mana de pas ka parliament ka ada wan ke scheme direct na Delhi ada council ka dia pencana karmai untuk ngkot bukan ada council hak kita propose amendment ke sexual dapo le ki local council iman ki local dorbar hakila ko ko fund yo ki pungkre achnong athau yo wan ga roi ka pa hak achnong ka thau dei wo to ko du ka council wo bi scheme kira yo bin ga jong ko ta ga ha ga ta ga bill wo de pungkre na dong chado lagara lang chru kerku berdoi pi broi wi bgwi petrung terusan agane ka chnong go maya kam na yo de chede kya man ki man kan yo royo pa kadang inang sa ni slagan daw penje kamu de pinga kamu MDC ubyong pi udia oblai pi dia ubyo ye kijinge ki wa pam highlight pi hayo yonga hapo council even kong do yo yonga jing to yong pi ki pai ba jing yong pi ki pai ba iwa mi to de ka kam ko juko kat ni nga jing thang yong ai wa khmando iwa nga wa wanra yang digitalization wa penem kami de computerized system ya ki kot kisla ki yong pi kham tam ha ki lan holding nani ki pata wa pensuk yai lai wan yong pi yo lai ipo pi sanai ki wo pensuk ya ki nong tre yong ka dis council nei bha kani ki juku kan ni ka perthai ko kan ni ipo to man ni ko do bha nei ti daw pon perkhat tinga wo wan biang on ni hai wo kwa au ma jing ang no jing thrang yong a iyo yong a te to yam ka ma khaman to nei ti daw wan biang ni si iwa ijing yo yong a hapo ka council ka man kat ni yo ka paisa boilen ki jing khan jing dia
mani ibatalot nei ti daw nei wan ni wan likar pat wan likar pon nei pi wanga kwa uman ke jingkai jing dia ko office dis council yang i kwa uman ko ulai baik ulai nanti kwa uman ko man ka accountability ko man ko yosuk ko biang ke jingkai nei pha ka man kan di kau kalau bui ni ko he udah kalau macua ya man ni wa ihi la dem amut kinong krek ye wong kau wong kicikurim mani la da ye wong haki bru nyau benai mani ko kusah ki wasnyau in bru man dadap haperti bedang senyau in mi sor khai te pinai ti dau IWM chor khai haperti bedang senyau in wa ke kediang yo lot si benai handai ko dak sa kon nang ton nei ti dau bon hi kinong krek wa kemen ye te nga wan ong nei pi kat kam yo yonga i ke share yong i yong ka dis council nam man de go biang jing khain jing dia nei ti dau ma wan biang ne hedi kam kan mo pi house nem wo wan ne ni nga ong nei pi ke share yong ka dis council kan ni nang her go nei ti dau ma ilai pi yonga yo yonga chem yonga wa open biang open to ye kate wa ong yo ulai bai ko yo biang ke jing khain jing dia kat kam ke joko kan ni yo i ha ka ni ko juk kan ni ke jing khain jing dia uman ko biang ye wang quarterly chisen le benai kat kam ke statement go to yo tip i kinong yo tip i ki MDC kat kam ke jing khain ke royalty ke share yong ke council nei bha ka ni ro ke men ro yo ye wachna ki ga ke yaw musiam handai iwan wong ai ki nga ka MDC kat kam yo yong a dang mani bas nyaw si gon tip nei won ke paisa yo chna yo yaw musiam nei ti daw pun man ke nga pun per khat cho ke nga wa ke jing khan jing de am ka man ko biang yo tip i yo la di cha kom cha ka do pi wo kan mo bi sen ke si la da kam ni daw ko por ko daw cha daw man ni ko cha kom cha ka do la dam em bi jing khan jing dia daw man ni ko cha kom cha ka do kat kam jing yo yong nga kan ni nei di daw por lo sia ba egla inga chisen egla inga chisen yo open bai penso je ni iwanga dang nora iwa hakmat do itne berdep pensiau pi ter hado kita tu berdep pensiau pi ter hawa ka jing ang no yanga iyo yanga iwa man de job kam MDC iwa mar ya job hati por kemo mario uman kam em yo chong apa ki isi ha ke tu por i kam so banai tam do i ketulok ko i do i na ki daw ye wong ha ki por man chwa MDC ti wong kaman ya thong kra thong kat bi yo ai ado man overstaff nei ti daw do i ketulok ha ke ni ke por ha ni ke por ha semua yang i dele i control dele i penduna yo man ka council ko to ko biang staff le yo le man over nei daw ka ang nei pintu hai ma yo man kam iam ye chong no ba ki si ko thame ha ki por ma yo chong ni ka ko to i do tlok i le so bna ha ki por council so bna depending chwa ka tlok ha ki por ma yo chong ma yo wai ma ba ya ta ki simen plan ha mari wai ktin hei to tai ki simen plan hai tai ukamon rekom AP NOC agreement ni thok ki hagi ki por mari pai yak te agreement wa ka isi heti por ko e ya agreement hei to NOC wo bo ki ya ka monitoring ki apo compound pyo ke yi ke yung wo cha ke yi ke yung wo cha wo
tua tax pun po yung ki nei ti dau ke simen plan le kam cha ko bo komunitas kit apo ka kompong piang kai baklai kini nong nam upar khat jangai ki hai ti por ki nei ti dau man de khru nyan ni sei bi wan hai to ki simen plan hai to ki NOC yang ki ki simen plan ki wan do osdang wo yo ki ya ki NOC wo wai ki ya ki simen plan ka wi ke simen plan ko wan do osdang tang chi sen nam mo renew ko ye NOC yang ka hagiti ki por lalti hagiti ki por lalti hagiti isi ko tume yang rasdang isi men plan mo ki phare wo pen mi wo wai wo lai new ya NOC yang ki hagiti ki por hai jo por le pen kui ya ko fis ka yang ki nei banta iwa yo hai chu pat ya koi wo da khian re ko fis ko to su nei ti dau pan kui ka dalam baklap dapol ni triple lagi por tang yak among mungkin mo akan wan ko tangwa dapol ni triple kan mo bahan ti por hadi lal di mani usnya sup ibang it tengah do kata-kata nang lagi por nang man snya sup co hadi ti por hai man dadam as nam tam dang hosnya sup hai lal ti nga hai ti por ko ngai pi yo ok so kamu yam ni benta yang kan culture hai ti por man usnya sup ha lal ti ni benta kan culture wo pai ya im ke yang ke council wo pai ya wo pai ye tri thi wo pai wo penne ya ke dustur gerti yomi senyawa mana wo kemen hidup kata-kata ilain ki yonga kwa wo penne pensa ya ke dustur gerti yomi hai ju por le wa ro ha ikwa yonga hai ti por mani ursnya subah cita jelai ki yonga cha penduk wo man kamu yam hai ti por senyau man tang man se ti por ne ba jing thrang jing angro yonga borok man ni besabai ne ba jing angro yonga to ye ba miet ye ba yong ka chnong yong ka thau ye ba miet ye ba yong ka council to ye ba miet ye ba yong chmet hai ti dau pun perkat ke ngan ne dau jan borok hi ka chnong ki musnyang ne borok hi ka constituency ne bo ka khat kan de joy south constituency ha ki ti por bon ki ke li bon ki bom wa umas ron jan jelek ye ke election again ki bon ki har bom mantu ke jan me wa ki penak senyau ki wa nei ha wa ladam penak ki mantu ke jan me bon ki khon yang ke chnong ki musnyang bon ki tip ki hanrai ma bom ni ki senyau ba ikra lang wa ka dor ba chnong ki musnyang kawa ka ikra lang ka chiro ko MDC lewong kamte mari dak jawab kam MDC wan ra ko wan ki ha ijing dua ijing kam apa gini ke senang gini ke thau wa bon hari ki kayan ki ma dia punyo apa gini ke senang apa gini ke thau ko ha apa gini kedong ki yang pi ki kayan ki ma kajak gini kena ro ni curong ki ton ki kayan ki ma gini guluti ni den ko wakat ni dalai kari cete lengba ke skim keluar ke bendera andai kau ni pi ngam kuah muslim wapun kedau detail aju impor wapun yo ya kata ko paisa ko karbon ngara andai kuah punyo ya ki kam nani kiwa ka school ku em hai tai apok sa hai ka primary school hai di por le nga kan mo hai por lai lipet kedoi ke ba juk ma ba ya kena ya kata le yo pun le panchna yo tomo darab man yosef ya ki kena hai to wa katai kum pi kum kom man ko chai tai doi hai por liur kum di bon ki nom chai tai bon ki myo di hai por liur chimot waban rusla andai le panchna ya katai kum hai tai de tomo hi doi yo sok pai
Nei te dang em chok chok beauty ki sengke nei te ku temo ai clear dang em chok dang em chok chok ter kenang penjerong dia hendai dor ba chnong hi watip isi hi yom ke chnong watip arli ha kani ke chitem ar on ki he chnong na ya oman ki he chnong tu ki snya sok wa ya oman wa he chnong wa hakapor wa penman ya kani ke kampi jo hi ma he chnong ma bomon pergi memandang MDC le yo ma he chnong ma lamari ha ke ki por jo hi ki proposal ko wan ra u jenga wan lipan li ko dinam tu ta penyo sket ko ke jing itali hendai ha kita wang ai pi ha kita ki wa proposal ko depan dak dor ba chnong MK kang ko chipau le ke chandali andai nei te pudi kita ngai ye ko i ko nga de le o mru le ne nyau ni boy ye ko boy pra li le nga nam de le nyau ai ju i por ye wang ya ke luyung wahab pok kini dor ba chnong na ke chispa persen ye wang nga de le o dang san persen ni nei ti dau ma wan biang ni HP wan li un dinam wan li kerpat li kerpon ai pi bos nya ha kami biang kala dengan secisin nei bha wadang pon karam kayong pi kudang sa hanga karam kudang sa hanga ko madang kwa ko wan pendak ya kita pi wan pan pi nga hai jo ipor pi de penjop pi nga ladam e pi kala dengan secisin sia ko ka moduk thia wong yo ko pendak ya ki kam ki wa pi dawan ko nang pi nga ki wa pi dawan pan pi nga sinyal kamu sinyal kamu silat lada pim ebi kelar dengan secisin nei tidau nei mensen sinyal red kerpa dai ebi wo ebi secisin man kam em di singgok ni wo yo chu penyu ikan kamu ha chu untuk adu kita ki upi pan ni andai kejing andok kejing terang yang na wa hakmat do kamu MDC wa ma to ne yen ni kejing andok yang ma to wa hakmat do wa ong ai ni men se yang ma i menang tong do wa kwa au yerak wa au yakan ya ka chnong ki ka thau wa pun pho pun phe ya ka chnong ka thau hi ro ko ni wa ya ka constituency hi ro ko ni to adu pat ya ka dor ba chnong ki musliam andai dewo ya le selansa hi ro ki chnong ngai ajan pi le yo ke yo de ki kmat ki yong pi ngam MDC wo ye om ma MDC mo de ka chnong pa le andai kalam le chiliam selansa ule au ro ki chnong yu ha po de ne tin jo so constituency ule selansa jo ni ko wo le ha de pat ki chnong yo ma andai le wo ro ki chnong mar kam jo ile ba yang mar ka jo nei di dang iba ngai nei wan ni yan ni iba khat do ngai pi iba ngai to em man se ko ina yo kup chinyan yo sem chinyan kakam ni pi yang ilip sia je ke yung sem yo pi mentu kejan ni wan mentu kesngi bopan mana hani kawan pan ma pi wa ha kani ketem kani kesen ko tip ke yi jimut yang kini nutrition company ko penpia ya ke constituency wo do aya ke constituency ke bodem dok o man kam ni kam MDC wo thamme wo lai se a che kichnong ki thamme nei ti da salam mo boy chi ye om che kani kichnong kani ka dong ko maya ke ma kam pi yo om se support ki tlu yong pi MP dan kartu kami ni ye wang dang le pau dan le so pau persen ni nei ti dau pan ma pa pi ye bo ye sen pi nga kamu guru un bieu biang kamu guru UM sket kemen sen ko irap kaliang kamu guru UM ye gere lang sirup wangau pi kinong chong yang ke chnong ki musnya nei bha lam MP gre lang ngau pi poi chewon
Nei dau mai kre lang yong na yang pi pen job singa nga le em ka man si wo mi kre wo mi nei pen ta yang pi